All India Radio Churchanpur FM Talahat Point Lim MHz ki panahong ki puang kya pa iti compound singka ki tuzak to na ahe Viglam dak sa kilominit som legin to ki panina pa iti compound singka ki tuzak to na hingai siling tula tomte Churchanpur district positive ni Mobainom Chief Minister ina Isak Paulan Lungmuan Patoy Sin lai nau pang te sin man ling thu a yen ho mu tuina akin soi ni ngai siring zanjun ni som le sagi kum sang ni le som ni tak lam da nga district surveillance team in COVID-19 to kisai thu swa abol na a zanin Churchanpur district sung a numei khat le pasal khat twa kin COVID-19 na na ve thakom chi hi Churchanpur district sung a nat na hi dei sin kya ken Avekin som dia lebok pata a Swate naka adam siang som ni legiat Numei som ni ilek pasal siat omta a Delset being a sample lak Sang li zagiat som li lekhat ha in Swate naka Sang tum sani som tum lekwate hi na thei chet hita a Sang le sa sagi som li le sagi te hi na thei chet hinai lo chi hi Zana mukhya taka om tigel Churchanpur Government College Quarantine Center Archipan le Diketona College Quarantine Center Archipante Yuwa Zanin Quarantine Center nga Archipanina sample Delta di hina zani ile someli kai homina ma Zanma in laboratory COVID-19 Sanna hi veyu hiam si Delta di hina in falak puak sokin om hing Zana kai homa om sample station khat Ani vey na di hita a Huaymun te Archipana nat na hi vey mu hiak Ahi dung soya Amaute athaka lak thaka om hi in leng ki gen hing Dr. Tineng Khanmang District Malaria Officer Churchanpur Makain Pol khatina zanin bolkot khwa zwanin behyang Primary Health Center tan paphau hi District Malaria Officer Churchanpur le apol tena behyang Primary Center Singat Community Health Center a National Vector-Borne Disease Control Program to kisay monitoring and evaluation gobolo a Behyang Primary Health Center a Community Health Volunteer te RDT bol danding sinsak na piaw hi Malaria damdoy to kisay leng en kiawa adamdoy om khalo te leng koy kom hi Pawan Yada, Deputy Commissioner Churchanpur in Zanin District Sunga Vanman to Kisay and Kai Tuding District Level Price Monitoring Committee Kisibol Hia Huaya Chairman ina SH Jogensing District Supply Officer CAF and PD Churchanpur Guanga Member ding ina High Kholet Zungdim SDC Disease Office Churchanpur Washington Inspector CAF and PD le Inspector Muhammad Abdus Salam OC Churchanpur Police Station te Guanghi District Monitoring Committee 10 meeting Halina District Sunga Vanman to Kisay Wholesale Retail Outlet and Kaidingwa Essential Commodity Tila Consumer Item Tom Zoltan Leng and Kai Home Dingwa State Level Price Monitoring Committee Report Submit Sale Dingwa Sina tuswakin taklang hing. Tuama bangina Pawan Yada District Magistrate Churchanpur District Sungal Sumsin na inte face mask bang tiat ding na thesak na bola te so kalin apaita juni som lenga kumsang ni le som ni nia thu piak abolu dungzuina kwa pe uma in hoi taka zui ding na thesak hi dor hi ke le sumsin na bu ei tu te le na sem tu te bana Ban poimo le din te na face mask bang din the saka face mask bang lawa pa pai te le the ding a dor tenga face mask ko chat ding na leng the sakhi to bana dor kong tia face mask ta ding chi gala ko kya hi ke le ta khe chat ding the saka sub divisional officer SDO 10 dor le sum sin le book pe ma le private business unit tia face mask sat na en kai ding the sakhi Food Safety Officer kya nga leng and guiding in Tesaka Oil Pump tia tuabang maa face mask sang lo te thau tui pe lo ding chi ta khading na Tesaka
District Supply Officer CAF and PD จะจานปุยนันไกดีนะเทสักฮีface mask ตุงตางอาจุดีงาที่บอลวิโลเตตุงอา Indian Penal Code section ซาสมยาเลกียดปันสันินะกอดนาเปียที่ดิงที่District Magistrate apan to swakin again dan in Treasury Office talina Local Office tanga kwa pewina face mask sat ngai dinga District Level Officer DLO 10 and kaidia thei sakomin face mask building thi gala ko ihya tak thadinga thei sakhi meeting khat wa tel tengin face mask sat ngai dinga mask sanglo office lut som te lut saklo dingina thei sakhi District sunga Central Local Office ten leng Mark Sating Dan to Piatti Bolsui Chatting at Tesaka, Gotebana Bank, PSU, Financial Institution, Hospital, Ikela Clinic, Adam Lowly Abe to 10 Leng, Zanging in Tesakim, Health Worker 10, Protocol Omdungzuya, Amau Lemtang na Pen, Face Mark Zanging in at Leng, Tesakim. Manipur Chief Minister Biren Singh na Zanjun ni som le sagi kumsang ni le som ni lai ni ina tu kumsang ni le som ni Board of Secondary Education Manipur Nwaya High School Leaving Certificate Pol som exam na alo tin na nga naw pangchen kum som le ni mi Isak Paulan Lungmuan Mount Olive School Kang Vai Bizara Kai ti papi na hun zat pi in thil piak tia hi Mark Zaguk laka zalile som thumle ni moina zalaka som sagile ni person moin first division ina Isak Paulan Lungwan in Pol som zawa Chief Minister Biren Singh tipapi mama in Ponsil sakin ama adi ina dictionary leina ding ina tengsing ni piahin Manipur gama Pol som exam the ina ding in kum som lenga tin ngai himale Chief Minister Panpi na tungto na kumsom le ni mi Isak Paulan Lungmuan exam dinga phalsak na pya thi na leng tigen hi Churchanpur Government College in Kihumna apatu to kitonina Kihumna man to kisaina zanjun ni som le sagi kumsang ni le som ni in joint student body in college nei te to Kihumman yamzo lak thek na ding dan gen hom na ne hi ke ko hom na huna college apan Dr. T.H. Siam Hom Principal Churchanpur Government College le Vice Principal Caroline Pelua Student Body lama ki panina Siamsin Pol P Joint Headquarter Lamka Smart Students Association Joint Headquarter Lamka Mizo Zirlai Pol Manipur Thado Kuki Students Union Churchanpur le Gangta Students Organization Bana Churchanpur College Student Union apan palai te ki hello he Churchanpur Government College Vice Principal Caroline Solkalapan Hong Pai Fan Omlo Himale College Pai Hoi The Nadia ki hom naman te sanga ki todel tam tak ahi the ki mol na to ki sai sem tu le adang dan te kumteng in tam khop sen ahi dan leng gen hi kumteng in college in Sinding ni sang thum tan lak ding bi sia ma ne Sinding ni nget na tam tak ten bol teu nol hin thei lo a hi sia kina bi sia sa sanga tam so sin ni ding nei wa himale sol kalin sem tu kining sing apiak lo sia ka college in local adjustment bola sin sak tu ding gwai in why sen na sang a hi dan gen library ding sum hong pai ke male sin lai naw pangke khwal na library bolin en kai tu ding librarian le chokidar sumpya ka kwai a hi dan leng gen in sen na sang tak male student body nu le pa ba le sin lai naw pangke nget na banga sen na poimo lua hilo kisat manding chi te pai sia ka ki khumman yam sak the dan lampi thei ding a hi the hi hon bang tan hiam gen khom na ani nung un tu lai gam sunga na hi leng sia ka Nexon na boy tam tak olmo na to sindi nga ki humman kumdang to kibang khangla wala tin thukim uhe twadung zuina Principal Dr. T.H. Siam Hom in ki humman ding BA first year sang thumle zali BA second year sang thumle zathumle BA third year sang thumle zani la ki ding tia Bachelor of Science BSc first year sang thumle zaguk BSc second year sang thumle zanga
BSc third year sang thum le zali hiding chi hi ki khumna bol sin sa silai naw pangten bikya bol thaka om sanga tamzo apya teu office kai hun sungina office muna fale thading u ahi dan leng gen hin District Sunga Joint Philanthropic Organization JPO le District Hospital COVID Task Force in Zanin Young Paite Association General Headquarter Hall Hang Tamlam ka District Sunga COVID Dodal na to kisai pan lang dan ki kumuhin District Hospital COVID Task Force apan Dr. Zamthian le Dr. Lalbiak Tiki ki Helin Joint Philanthropic Organization apan Young Paite Association General Headquarter Group Young Nizau Association, Simte Youth Organization General Headquarter, Kuki Khanglai Lompi le, Tirim Chin Youth Association General Headquarter Tehiwa, Dr. Diki ina District Sunga Coronavirus Mukhya kahibana sample kay home na pay tawzil ahina, mabana positive case Mukhya om tawzil he ahina, District Hospital tilo hopi po lamun paveng deu khata. Isolation ward ding bol siak poimo ahidan gen yaidia amau kya hilawin Joint Philanthropic Organization in leng poimo banga panlak pi o poimo ahidan gen hi District sample test bol theina ne ding poimo malian tak omahidan gena District tuabang ne theileng Delset nate akin zo apai thading ahidan lenggen hin Dr. Zamthian lalin again na District Hospital ni tamlo om theinang bol himale damlo dang to amaute koi khom thil nom lo om ahina COVID case himet kol na ding tuam ne poimo ahidan lenggen hi na idan gen khomin om himale thupuk na lak thi ani nai da u to kiton in mabana pan la tan ding to kisai in Tuni Juni som legat kum sang ni le som ni in Joint Philanthropic Organization in gen khom na nei thak ding na ki thukim uhin India gamsung pumpi ni som le khat sung ni tengin thau tui man khanga zanin leng thau tui man khang in petrol liter khata paisa som nga le nga diesel paisa som ku kin khang hi ni som le khat sung petrol le diesel man ni tenga khan to ki tonin ni rel hi petrol liter khatin som sagi le paisa som ni le ya le diesel som sagi le nga le paisa som sagi le kwa in khanga ni som le khat sung in petrol liter khata tianguk le paisa ni in khang zo diesel liter khata tianguk le paisa som li in khang zo hi na ki ken hi local sale tax le value added tax khang saka om to ki tonin khang sel hi Delhi chilo Mumbai petrol liter khatin som ya le paisa som le nga man in diesel liter khatin som sagi le paisa som thum le ni mana Kolkata petrol som ya le paisa som ya le ya hi diesel liter khata som sagi le thum le paisa som guk le kwa man zo hi na ti gen hin LPG gas news Siangyen Tangensen's Gas Agency tuni ina April ni som thum akipan May ni som thum kum sang ni le som ni tan booking bolte ading le commercial ni ti ading ina ala thading langman ding teng sagyal le som ni ahiding tu jing kala dinga paite kampau sing kal ki thu za to na ingai sia thiu hiai teng ahi